ProCredit banka je već dolgo vreme lider po kreditiranje na zemljodelje. Ono što nije vidutno je potreba da se mnogo povek investira u inovacije. Makedonija je mala zemlja, nema golemi kapaciteti, tako da ono što je neophodno za makedonski agrar je da to stane konkurentno, napredno i intenzivno zemljodelje. Tako da već nekoliko godina nazad su ta cel da promovirаме inovativnost u agrar, mi organizirаме Agroforum. Ova godina sakavme da to bude ušte posilan nastav, tako da zajedno sa Masit i AG Kultura partnerski ova godina organizirаме ovaj nastav zajedno. Implementacija na inovativne rešenja može da se zaštiti trošaci na proizvodstvo ili može da se zgolemi produktivnost. Treća strana može da se zgolemi kvalitet na samih proizvoda. Tako da od bilo koji aspekt, bilo kakva investicija može da doprinese na zgolemena profitabilnost ili konkurentna sposobnost na nekoj proizvodu. To je ono što treba na makedonski agrar. Smatram da treba da dođete na ovaj nastav zato što je jedinstvena prilika da slušnat što je novo u ovoj industriji, što se najdobrije svetske praktike. Da razbirat što je dobrobit za njivno proizvodstvo i kako to može da im pomogne do zgolemovanja na njivna konkurentnost. Na ovaj način ne samo da dobija dodatne informacije, već imate prilika da se zapoznat drugi proizvoditelji, da raširят svoja mreža na suraботnici, da ostvarat novi poznanstva i zašto ne novi poslovni kontakt. Ja sam Emilija Spirovska, člen upravnog odbora ProCredit banka. Se gledamo u ноември na konferenciji za informatičke i komunikacijske tehnologije u agrobiznisu.